Nā, kia hāpai ake te kauai ki te rohe pōti o te taitonga. He ai ki ngā hua o tā mātou rangahau Digipol, tokorua anake ngā tino i roto i te whakataetae mo taua tūru. Engari he tino tū mā takitahi kei te haere ake ki Wainganui i a rāua, kei o tautahi tā mātou karere a Irena Smith. Kei te whakarite a rāhui ka tene ki te whakakapi i ngā tatau o tana tari. Engari e ai ki wā mātou tatauranga, me waiho kia tūwhera. Our latest poll results for te taitonga. Well, that's great. That's great news. That's so much closer to ours than any of the others have been. E ai ki a mātou tatauranga kei mua te ihu o rāhui ka tene mā te kaumātahi o rau. Engari kei muri ari no tiri ka tene e whai ana i tōna whiore, he pātata hoki te tautoko i wainga i a Dora Langsbury, rāua ko Clinton Dearlove. We're working hard right through the last week to make sure that we can bring Te Taitonga home to Labour. There's a lot of people out there. It's a big area. We've covered the whole motu. We're confident. Ko te rerekētanga pea, he pake ke te nuinga o te hunga tautoko ia tiri kātene. He rangatahi ake ngā kai tautoko ia kātene. Ko te awangawanga pea ki tērā, he kaha no te hunga rangatahi ki te whakarereke i o rātou whakaaro i te rā pōti. He ngoi kore rānei ki te tuku pōti. Ki te rongo, te rangatahi o ngā tauira, i tēnei o ngā tō, i tētahi reo, e hiahia ana ki te tū hei māngai mō ngā rangatahi, mō ngā tauira, kāre kore ka arake. Kua ki te kai tono o mana, me kaha whai atu i ana hi koetanga i te rohe pōti. Mā te rangatahi kia whiri ai hoki ko wai te tō. Koe nā me hoki taku whakaro mō te taitonga. Te kaumātahi o rau te wehenga kei wainga i te rōpū reipa me te rōpū Māori. Kei muri ana hinara me ngā kākariki, ko te toenga kei a mana me Aotearoa tuatahi. I'm really keen for the Māori Party to hang in there. They have done some good stuff for us. Kei te taumaha tonu te noho a ngā whānau o tautahi i ngā pānga o te rū whenua. Nā whai anō pea e nei tatauranga, tata ki te rima te kau o rau o rātou e mea ana, kua kino ke atu o rātou whānau i raro i tēnei kāwanatanga. Toru te kau mārua o rau kei te ki ka hore he rerekētanga. E rima ngā rā kei ngā kaitono katoa ki te whakapuapua pōti, hei te rā horo e tātou ki te ai, wai ka hua, wai ka tohu. Irena Smith, te karere. Hoi nora e karema hei tātari ake i ngā tatauranga hō mo te taitonga, anei o mātou mātanga tō rangapū, mea rāua whakatau, e pāna ki taua tūru ara te tūru Māori o te taitonga. E hari te ohore pāna ki te rōpū, e pāna ki te pōti mo te rōpū. Nō te me ngā wā katoa nui te tautoko mo te rōpū reipa, i roti i tēnei pōti. Engari he rereke mo te candidate, mo te tūru. Engari e tika me mihi kia rāhui. He wahine puku mahi, he wahine tō. Kei te mōhi o tātou, nui o nā mahi te wā o te rū. This is probably the most exciting of all the polls so far. Rāhui Kātene should be very happy with this result. It's a reflection, I think, of the hard work that people have talked about her doing in the electorate. She's put up a number of bills. They may not have made it through, but it's demonstrated she's been diligent and front-footing the workload. The Labour Party has a drastic drop here in the party vote. There has been a general trend of a drop in Labour Party vote in the Māori electorates, but here it's particularly significant. All other parties have been increasing their party vote, except for New Zealand First. So interesting that while their rate has been increasing across general electorates, here it's not picking up.